заман бүгін Қырымышғалынан 1117 күні студияда сілерін мен Шевкет Аматулаев Селямлаев бөле бір мәліматларынан таныш етмеге азырмыз. Қырым ве Русияның бұйық шерлерінде ярмада ешғалының училығына қайдеттілер. Москвада фальжилер ешғалге қаршылық көстерділер. Свободу и автономию крымским татарам. Киевде Мустафа Джемилев hakkında kitap taqdim etildi. Қырымда ешғалжілер ярмада ешғалынан училығына қайдеттілер. Училы велсі Русия президенті Владимир Путин Қырымда дүнияда танылмаған референдум кечірілген сон, ярмаданы Русияге қошмақ аққанда фирманы шығарды. Ярмада сакинлерінің эпосы Русия сакинлері оларақ танылды. Ахмеджет мерkezінде концерт өткерілді. Бұл сене Қырымға Путин келмеді, ойын Москвада да чықышта бұлынмады. Оның еріне Русия артистлері келіп, түркілер ерладылар. Москвада да Қырымышғалынан училығына қайдеттілер. Воробьев байырларында тантаналы мерасим өткерілді. Чапыш ярышы ве Қырымышғаліне бағышланған концерт ве митинг өткерілді. Байрамға девлет мойселерінде чалышқан инсанлар ве талибелеріні чықмаға мечбур еттілер. Инсанлар чоқ олса да, гонуllер аз еді. Единая Россия фирқасының азасы олам. Мещанский районының Единая Россия бөлігіні темсіл етеміз. Бізні қалабалық олсын деп чағырдылар. Ваде еттілер, бір күн рапанacağımыз. Bir yerге бармайып çalışır edim. Evde oturur edim. Балларнен olmasa da Горьков бақшасына барыр едім белки. Крым или Европа? Авропаға барыр едік обед. Кесен-кес. Европа. Однозначно. Почему? Ну, там лучше. Наверное, Европа. Авропа. Анда азатлық, сөз сербестлігі, әрекет сербестлігі бар. Что это означает? Наверное, свобода слова, может быть. Свобода действий какая-то. Қырымышғалының училығы мұнасебетінен Түркия Русия ешғалыны тенқет етті. Түркияның тышышлері назерлігі Қырым ешғалы қанусыз олғаны білдіріп, Украина бұтынлігіне урмет етмеге чағырды. Бұнен бәрібер Анкара ешғал олынған ярмадада яшаған Қырым татар халқының ақыларыны қорчаламаға девам етежегіні білдірді. Москва фальжилері стратегия 18 акциясына чықтылар. Бұл ярмада ешғалыны танымаған Украина Қырым сакинлері ве Қырым татарларының бірдімлік нумайышыдыр. Фальжилер білдіргенне көре референдум илкевелі Украина ве Русияде кечірілмек керек еді. Қырым статусы белгіленмек керек еді. Наразылық девамында Русия ве ешғал олынған Қырымда тұтылған Украин сияси мабуслері азат етілмесіні талап еттілер. Свободы. В 1944 году, когда Сталин выслал крымских татар... 1944 сенесі Сталин Қырым татарларыны сұрғын еткенде оларының еріне ватандашлар мечбурин ерлештірілді. Эксеретте бұрыслар еді. Олардан анда яшамаға истейлер мы, жоқ мы, ижде сұра. Быть там заселенными. Требуем... Русия ана ясасына оймаға талап етеміз. Қырымның қошылмасы 15-ші маддесінің 4-ші ноқтасыны бұзмақта. Русия ана ясасы халқара аңлашмаларының үстінлігіні илан етем. О сыңырларының топрақ бүтінлігінде әлі да бозылған оларақ илан еттілмеді. Не Будапешт аңлашмасы, не де башқалары. Кереч көпірінің парчаларыны фуртуна ялыға чықарап ташлады. Ерлі матбат васталары интернетте ерлештірген видеода бірқач метрлі онларнен гофра борулары ялы бойы ве гараж кооперативы янында ялдағаны көріне. Мутихаслар білдіргенне көре, бұл борулар құрылайытқан көпіріні далғалардан қорчаламақ керек еді. Евелсі бойлы боруларына мұғберлер Кереч көпірінің құру жылғанда көрген еділер. Мустафа Джемилев бойсун маған бөле сериалы китапына Киевде тақдим еттілер. Китапта Қырым татар халқы лидері ве язған изатлары шақси архивінден ресімлер ве сой сопларының қатыраулары көрсетілген.
Кітап мөйлефлері журналист Севгиль Мусаева ве Львов Лафальджи Алим Алиев тәфсилатлыжа невбеті келев хамыздан сейрете білесіңіз. За эти годы этот человек Yıllar devamında insan öz yüzünü sakladı. O kadar sınav ve kıyınlıklardan geçip yüzünü saklamağa tırışıp bakınız. Ama o öyledir, güçlü bir adam. Tercüme al kitabı 2 yılda yazıldı. Bu müddet devamında aman aman her yerde kitap müellifleri Mustafa Cemilev'nin peşinden yürüyedi. Onlarla çok görüştük. Bir şeyler yazaydılar. Her şeyini anlataydım. Sonra apansızdan kitap yazacağımız dep ayttım. Neler aytkanımны kasevetlenip hatırlamağa tırıştım. Her şeyini anlatkan son o yazar da aydı dedim. Neyse kitap yazılganına kadar da birkaç yıl keter. 1-2 ay geçti, baksam takdim etilecekdey. Şaştım evet. Ama bakıp çıktım. Utandıracak bir şey yok galiba. Но я так пролистал, вроде ничего такого компрометирующего нет пока. Bu kitap için doğru bir üslup söylemağa ve onu hangi bir janrda yazacağımızı belgelemek pek mühimdi dep aytam Sevgil Musayeva. Çalışmakla beraber Akkurçalayıcı faaliyetinin uğraşkanımız için sık Mustafa ile farklı tedbirlerde görüşeydik. Kitabın esası da bu oldu. Başında kitap gerçekten de öz tercümeyalı olarak yazılacaktı. Ama Kırım'daki vaziyet gerginleşkenini anladık. Dikkat etseniz, Kırım'daki esnaslarının dinamikası tarif edilir. Kitapta ciddi mevzular aydınlatıla. Fakat müellifleri her daim sabırlı Mustafa Cemilev'ni bambaşka sımada gördü. Наприклад, ми також бачили, як Мустафа плаче. Misal olarak Jamala Евровидениеде галибе kazanğanda Mustafa ağanın ağlağanını gördük. Bu gerçekten de kıvanç gözyaşlarıydı. Kitapның soňky kısmı galibenin yekunleni. Çünkü ileride daha çok zafer bekleyibizna. Попереду в нас дуже багато ще перемог буде. Jamala da bu tedbirni kaçırmadı. Takdim merasimine o da geldi. Я дуже щаслива, що Мустафа Ага був зі мною. Mustafa ağa Stokgolm'de yanımda olganından pek baxtlı edim. Meni sanağa ozgarıp, galibeden soň tebrikledim. Gözleri yaşlanğanını gördüm, pek baxtlı edim. Soňky baxıtları onu hiç bir vaqt bu kadar baxtlı görmedim. Я ніколи його, мабуть, таким не бачила, щасливим. Депутat ve jurnalistlerden gayrı tedbirge Kırım ve Kırım tatarlarının vaziyetine lakayt halmagan insanlar da geldi. Mence bu tarixnin pek mühim ölçümesidir. İnsanların hikayelerini anlatkanda belki de Kırım tatarı olmak, Kırımda yaşamak, işgalini görmek, ne olganını bilmegen insanlarga daha yakın ve anlayışlı olamaz. Bunun gibi metinler ne kadar çok olsa, birimizin acısını anlamak daha kolay olur. Hem de bu metinlerini Sevgil ve Alim gibi tecrübeli jurnalistler yazsa. En yakın vakitte boysunmagan kitabını Ukrayna'daki kitap dükkanlarından satın almak mümkün olacaktır. Елизавета Цареградская, Эдем Сидалиев, Zaman, АТР. Кырым татарлары тамыр халқы olarak Киевте тамыр халқылар ве Кырым татарларынан bu статуста olma ақларынан бағылы kitap тақдим етілді. Kitap müellifi hukuk korçalayıcı Наталья Белицер ciddi şeylerini popüler bir üslupte anlatmağa tırışa. Халқара hukukta hangi halklar tamır halk sayıla? Ukrayna'da bu sözün manası ve Kırım'ın yekeni halkının vatanға avdet olması ve yarımada işgaline kadar tarihi 120 sayfada anlatıla. Akkurçalayıcı Наталья Белицер Kırım tatarları tamır halk olarak kitabını takdim etti. Sevimli ilimim hücre biyologiyasından Kırım ve Kırım tatarları için vazgeçip bu kitabını yazmak gayesinden onu ömürge geçirgenime kadar çalıştım. Kitapның mukaddemesini Kırım tatar halkının lideri Mustafa Cemilev yazdı. Halk deputatları Kırım tatarlarının tamır halk statusu diğer milletlerinin aklarını bozmağanını anlasın dep onu olarga bermege vade etti. Munda tamır halklar ыстыласы pek yaxşı anlatıla. Kırım tatarlarının tamır halk olarak tanılması birde-bir tehlike taşımay. Hegemoniya hakkında laf ketmey. Kırım tatar halkının assimilyasiyadan ve yok olmasından korçalanma mekanizmleri hakkında laf kete.
Мejlis reisi Rifat Чубаров Кырым татар халқының тамыр халық статусына дайыр канун лейхасы ең якын вақытта парламентте қайт етілежегіні хабар етті. О еменке бойыснас тезлештірілсін деп жемат бірлешмек керек. Қырымны қайтарачақ ең семерілі yollardan бірі Кырым татар халқы ақларының ғайрыдан тікленмесідір. Милли мұхтариет олмаса, канунның қабыл етілмесі мүмкін дегіл. Kitap müellifi kitapны rusça, İngilizce, Türkçe ve Azerice'ge tercüme etmege niyetliне. Lakin deyki diğer tillerge çevrilmesinin bağlı herhangi teklifine bakmağa hazır. Roman Spiridonov, Hildar Ismatov, Zaman, ATR. Türkiye'de Cafer Seydami teşkil etken Emel Mecmuası yanıdan neşiletir başlanacak yıllar devamında onun faaliyeti birkaç kere toxtatılgan edi. Mecmuanın Yanartuf kararı Emel Vakfı fondunun toplaşuunda kabul edildi. Anda Türkiye'de belli Kırımtatar tarih, medeniyet, tahsil mütexassisleri dernek reisleri iştirak etti. Mecmuada Kırım işgalinin bağlı Rusya propagandasına karşılık göstermege karar alındı. Emel Mecmuası Cafer Seydami tarafından birinci kere 1930 senesi neşir etilgen edi. 50-60 seneleri Mecmua neşiri toxtatılgan edi. 90 seneleri sonunda 2000 seneleri Emel neşiri Kennedy bastırıl başladı. Lakin Kennedy çokka barmay toxtatıldı. Emel Mecmuası icrette bastırılgan Kırım-Tatar milli hareketinin en güçlü neşirlerinden biri edi. Kırım işgal edilgenden sonra anladık ki bütün dünyada Rusya'nın güçlü propagandasına karşı güçlü bir şekilde güreş alıp varmak lazım. Onun için de Emel Vakfı'nın ve faaliyetlerin daha profesyonel düzeyde alıp varmak için böyle bir fikirleşip toplaşıp geçirdik. Bunlar bu Rusya'ya karşı yeterlik değil. Bütün dünyanın görmelerini temin etmek gerek. Sadece Rus dilinde değil. Türk dilinde, Özbek dilinde, Çin, Kitay dilinde, Japon dilinde, İspanyol dilinde, Alman dilinde, Avrupa'da kaç tane memleket var olsa gerek olsa onların dillerinde de bu propaganda materyallerini hazırlayıp tarqatmak gerekmiş. Қазір olған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Бұл haftadan başlап Kırım-Tatar тілінде zaman yayınları Kiev vaxtı ile saat 18 ve 21'de çıkacak. Şimdi işe yayınımızны бүгін программасы devam ете. Көрішкенже.